Hadin bo noy lam kol India Trinamool Congress Dr Mukul sangma ulapla ba uba AL Hek MLA ke BJP ba menteri ha ke sarkar MDA tu ula yathu hi ba hon ya ke result election MLA ba kwa ba sarkar MDA kan wan biang ha ke bor nakaliang Bah Hek ulang ba ke jingi di sya kadeh ke por long dorbar ha ke yeng dorbar thawan ke jela ha kamra ulam phang ke yeng Dr Mukul ulang ba kadeh ka lai tarik ulber arjar arpulai maria dep ke result election ba Bah Hek ulawan manidi sya ba ula plai ya kita jing sngol jong u hendrai Bah Hek ula kyntait ru ya ke jing keno ba sngo pyrshah ya ke jing wan phai biang ke MDA ha kaliang sarkar halor ke jing kyntait Dr Mukul ya ke kubor balai kran baki MLA ke EITC kenya so sya ke BJP Bah Hek ulang ba kadai tang ke jing biria por di sya ha kamra ulam phang pi ngang long de ke bosyai ba mener menan ru la kren ba ya sarkar ke jungi ya ke BJP hi la kren syai ba kadai ben form government bat ka NDA hapo ka jingalam jong u Sri Konrad Sangma honorable chief minister ya be tribe kat kum construction ga ba ai daga center dan ganu ganu ka jingi kren ga bare bon ong bangi ngi trekam bat ga di tu de dan ganu ganu rum kata jingi kren hadim bala form le le ya gane ka MDA sarkar bangai kendo ya u Dr Mukul Sangma di honorable MLA ai kedua tang hapu assembly pore disya kataru hapu kamera jong u honorable speaker hapu kamera jong honorable speaker la ndor se menum bonong menyekan menye numi tri berkata sarkar menye tri berkata sarkar isu disya be yang tu isu jok isu kan khana tang kata be gadon hak kamera jong u honorable speaker jong ga Meghalaya legislative assembly hak por jong ni ga assembly hadian perform ya ka MDA government. When you talk about that I am deadly against the MDA government, that is totally wrong. See, the MDA government, it is instruction given and came from the national leaders of the BJP. So BJP very clearly given the instructions to work with the NPP-led government under the leadership of the Honorable Chief Minister Shri Konrad Sangma.